35,000 сомон BMW E39 пятёрка. Нигоҳ кунед. Соли 1997, мотор 2.5, 2.0 автомат. Срочно 35,000 сомон охири нарх гуфтаган. Хай тамошо кунед. Автомат, мотор, коробкаш қоидави гарантияш. Транзит тайёр, дискачако родной бигем хато намекунем. Лайкора бизанем. Рафтем. Меҳмон бошем, подписаться кунем. Машина арзон мода бисёр мерафта. Сиёи калуш нест. Мақсад сиёи пудрадора, полировка мекунем, мебуроям. Ана нигоҳ кунед. Види хафоша хай бампери хафош кор дошта. Ана комплектация тамошо кунед. Мультирул ҳар ду тарафа. Ана электропакет дар рӯи пеш, коробка автомат. 396,000 пробег, гази ёра 4 дора. Транзит ҳай ёра десен. Ҳуҷҷат солона надора. Балонош 1.80%. Марамат хайрдора боша, номери ака зер наордааст. Вариант алиш нест, фақат фурӯш. Хай фикратона дар комментария нависен, дар нарх арзанда аст ё не.